Hadian ke jingmi hakilat pathai kubor, halor ke jingsha penjulor jong ki jingtung jingtap ki briosnong, hakasnong umlado de ki bor jong ki KHEDC, nakaliang kaseng New Trap Integrated Territorial Organization, hito, maka Meghalaya People United Front, MPUF, hakajingilam ba Marius Malay, General Secretary ke hito Ribohai District, Maruba Jackson Sotun, Presiden Keseng MPUF Ribohai District, lembat kiwe-kiwe dekat jong kini ki arteri Keseng, menta kasngi kila lej banyak kendo ya ki santeli ki longyeng ki bela syak penjat ki jingtung jingtap jong ki haginong tre ke Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC Forest Department. Haka jingne ya kendo kini Keseng ya kini ki san longyeng kila yo ro ban ya kendo ya kinong tre ke KHEDC ban pan jing pensisha haka bana kaliang kinong tre ke KHEDC kila pen i ya ka kot dulir ban pensisha ba ka jaka ba kini ki san longyeng ki thong kitap ka dei ka jaka ka ba long try da ke KHEDC marka barang pet dang kami da ki board jong district council. Nakaliang ba Werlin Namsau beri nong tre ke KHEDC ulaya thu ba ula dapen tep iki ba kim dei ban thong jing thong haka jaka jong KHEDC handrai nakaliang juki kim shem lapun sngo ba peteng ka thong jing thong haka te ke jaka kat ba nakaliang orang ba snong ka snong umlado uba lat singkedi lapan pau ba ka jing pentep kalong batang haki kendiat por klam da ai por ba kani kalong ke ke bom sngo ya hab. Nakaliang kini Keseng kila ongru baki kwa basngi ya keren kini ki arliang mamla bakin ya bahaya penbait da jing su jing mut lang boro arlian baki dawaru baki di bensiu ke jing penduk no jong ki bor ke KHEDC ya kini ki jing tung jing tem ba kia wan petition na sa lailat sa cloud station sinong tapi ke dang tung udan sakhi utaru bawani thu yang ba rong ba sinong ro ong ba amdan ye ba klik ala jong kate bakal adan ka jaka ka ba Fila care kodan ka fencing kodan ka iyo kodon kot ka slang atip wang ta adin pat ukulak tin da komne komtai panmi ki social media komne komtai tu long susi ngiru ngitip bah sar ngiru gide ginong rap hi tiba rap kumaki hi tiba duk hi lada kaduk ka bai kau kun jong ni kumbaki ong kum tu ngiru kaduk bai kau kun tegilek komna ki ong giduk bai kau kun ngiru daduk mangi ka office terminat yang ini suspan yang ini ke yang ini ro kabujung ya ke jung keren jung kita awak ni ro ni bang i kan ne te kadon ka jung iu ka matsim tang bang ni lek kamna ka jung bun breu ka jung iu te ngin hap man iu haka tu ka sngi te sitarik te ngwan sitarik te ka jung pom jing ka long lai tarik mo te men suak arpo tarik pat ngila ong te kim le ai arpo tarik ngalong lepa kim le ai dengan man se su ngan pe ba kim phut kim ai ki dang thung halal bagi ong ta thup phut na une jong kan ka prin man song lai badang thung tak menin menne ong thung phut na tu jing thung jong tu nang ba kate ge bada chate ro kin sup ni ro ngin sup ma kata sing ya im bati da ka jing ya song bahaya rung ya ni kede ba ying asam kendera i mensuar gidan sakhi ke spin lang do ro spin nam saw ro dan menta urang ba sinong ro dan nana irsya ai ha jing sya insya nana ha jing sya kita ngajing gerpat angki jing ayu jong ke ngi diang la ka pediang ken jing sya kat kum ga ayu jo office kala ade banyat nanti jing thau ba mensuar pendai bagai neki lang do raj ya sngo bang ngala le ben hana ba ong kene ki senang melada dari jengwan yang ti kalau ben long ke kubor ke benra meminta ke jeng bah jemiat bangi klem tam no put jong ni nilek tang hau badai put jong buat kata ru asing ke bangi wan hasin tarik mo nyelawan ong lawan ong nilek ong tak akor ke borom jadi ni ong pik kong thei sai khat ya tu ke kong trong tu ka print gặp con print mình xong te ko ong kam ngim ngai ere ngam ngai ere ngam pelai ere ka jaka jong ka ong kupta teng le ya thu na ya orang ba chnong ro ong pek ba ka tu ga jaka ngam dan je ba khli ere ka tu pilek kat baman madan sakhi ngile yar ngot bane ba irik ngile yar ngot teng la ong kupta tu thau jong ro ong khi lệ bạch như bên cầm và đèn uro ong dan je bakli re ukam ong re ap swa ne ngin ya kren swa ukam ong e kataru
Kemer smart room nut ben len ya kata jincha. Plus ang ta te dukan jong stres lang do rong ngila li jong. Plus ang ta arpotorik bawan ki CFO DCFO ki bahek du USF ter ki wan kita ro. Ngila batai ngila pen iya ketu nasari. Mau ke video hangar ka dan kita. Kesing bagi wan. Ngila ong petsar kan dengan nasari bah ki pe iya la ka jong kmat mah. Ino nasari kita orang tu iPod nak pen put tapi put nak mah ngilai tinggal lah keren nak pot ke pot. Uding ang tiru ke pentulan. Dang mentah dang kana dang senam he. Uding bahaya bahaya. Dang dan mentah sakti. Uding sir woi bahaya, uding tik woi bahaya. Man mentah lah asnam tu uding tik mah. Last name tersebut. Last name. Ni semua orang ai kerpat tu ngilak bakal ayo ngimam. Ini ben lệ hadu kata kamu kilip naik kong kaya kat office beli kamla ban ai dah security tak jing tho lệ se kum dan kam ne batai ping dan kam tak jing tho ko na ko u chat ban weng no ya kata ti ha ke kam yang tak ka pen tam nin kwa ban su thu ban suk ban jagi jing pel adon ka ordan apa ka KCDC ban la kum ta ban le kum ta ngila dan tin tak ka ko ganti ban yakren kum kita ngila ban penong yang security ngila ban kini gilong jing ngila ban lum ban yaki bagi dia le tak mui ban Henry kemudian kita kejing thot jing tarpat. Jadi kayak kalau bas kisu ile dan bor. Kata ngapan poyo pi. Marang kayak gini baru kalau kisu pa ya kayak ba ki kwa ban kesan ni kwa ban kesan. Yung kwa ya kata ban tho ya kayak baru kan gini. Jadi ko senjam ko ba metang kwa ban ke hari ko gan men. Ba kayak baru kalau long ya ka mensua ka de jing kelas sudah. Jadi kajing do wajing kemut ba kami na kami tak kata deh. Balabu ya kapor. Kwa ban ya kan kayak baru min kendap no baru ni kwa ya kalau kamu bang kendap ha kemarin kesnong jungi kadai dekar ko barit pas kata ki ang beriu ki bana menhsua kat ki serlei jungi ki bala adu lagi popo jing ya kata tang bandrep kim island tingin le nawas plus kita kuli ba gini betung betek hani hajan kim island tang ban bandi ben bo tingin le kam no kan ya kini baru ni kwa ba ban bet ban panhan nak liang kesnong kang bang kakam kanum long yang kakam ke bakum dum ram apo ani gari ga bat kini ga rajumi bat terus ga dikonsil kadi benyat akan tiba bah bat akan jimik ni prabru ha jing tang dang jing bakla gidan jing kenal andre gim kwa ya kata ban penhe ya kini kakam ni kwa baka ni dawa ya kata hok kan tenbek kin kat development kat department kam nam la ban develop yang kan ni silong hadi bade ajan jog forest kini kada wildlife kani ga pertutorial kadang lah ban ai develop ya ki patung gini kita kan ni pat kadang ya ki bedon ki bm kadang pendut kayak gelok wajik sumsi ke jangi ki instruction tam lagi ni ba PPE lagi dah jong ke khat ki karga dukmat ke nyang juki atau PPE ki no bakilong ki gru ki bakup silang sempeliang ya kata ngi kwa ban bahaya ko kesong ni ko gari kasi juki ki ben ai kata ka kunti ke badai maka kata ka kam ke bakam ha mong ni bakang bangin susong ni sutu bagi nasional jungi rendon ki beriu ki bana habroi hapar ni nang liang jongka hito ribo district hi brok wei bat khamtam ngi don lang bat kinoilam jongka MPUF jongka kinoilam jongka ribo district da ka bashu yesno da kita skor lane halung ba kirensan social media imus ngau da hun kata ka mesim ka jungi hoj ngiseu kordiet ngisuduk ka mesim ni kwa ban wan yu gjat lane ban wan pek dala ki khmat do la jong bat pheuse andang la poi ngila wan hakane ke jaka hakane ke snong umlado ngila lap sisa kumbang ngilo isgo ya kata ke jingle don bor ka jing thumbor jong ka district council jong ka office jong ka KHDC ha ka bidei bat kitai ki marthung ki martep ki maryang ki jongki bat matang ke singing la yo ru ban yakran bat irang ba snong ibadon hangne ibadei irang ba snong jong snong umlado bat kini ki longyeng ki bamat ya kane kalanon Nilayo bani peliu jengmut batki, nilayo bani keren batki, halor kani ke jingle dan bor jong ke district council. Bat khamtam eru om tang kata nilayo eru bani ya keren, bat ki staff jong ke district council, hak ba in charge imdon yola se maybe hak jeng bunkam ke jeng im sem ladon, apuk ke office ndrei ke don ke staff, te nilayo tai nia nilayo peliu jengmut naga kapang naga ke tau. Bakil esim ya kini ke senjam hadu bakin dah lejot hadu bakin dah lejpom ya kini ke dingso kideng pai khamtam kisok bang ki kuai ki tempeu ki don hang tu
kibabun ki jajing thung kibadon ang tu kilamai na phang ki tengila yo ru ban kran nagaliang jong district council kibri ki staff ki jongki ngila yo ru ban phliu jingbot bat kini ki sanlong yeng ki mamat ikan galanot ngila bisar banya halor jong ne ke ei pakwai mian pamian bin pabin bat ngilap ya ke ei ka jinglet dan bor jong district council dengan snong ban ong hakane ka por bana kaliang jong district council khawat kadon ya kita ke jingtho ke jingtar khawat kadon ya kita ki kot kisla ki jongki ka ba kilatho kilatar ya ta uput usam kabide hakabide berkani ke jeka jong district council wala kataru lada kadon makna kata ke jingtho ke jingtar khawat ngitip baka KHDC lane ka tanat forest lane ka tanat district council kadai ka kamram ka jongka ban pene pensa ya kamai mariang ya kiding kisik ki badon apo kabri jong hunyok trap ya ulum uwa Henry kahap ban pej lane kahap ban perkhat haswa bakan sim ya kene senjam ban penduk khauja ban tercer ya ke kamrep ke kamriang jong kinong sesong kidok kislam ki jungi hangne kahap hadu bakan sim ya ne senjam kahap ban perkhat arsen lane license dadai ban perkhat hadu sispa senru kahap ban perkhat aswa bakan sim ya kene senjam alis kadai ban ai ya ke notice lane ya kata ka information hoi da kaliang ga juki hagaba ngila yo ban ekran barki staff jong district council di ong bakila ai ya kata ka notice kila ai ya kita ka information haswa bakin sim ya kene garai ya kene senjam ndri pelse ya ke ei ka balami na kaliang jong kene longyeng ke mamat ya kene kalanot ro hoi ki ai tangba hat pedeng ita ipor ibalangkot na kaliang jong kitraying ya kene kisaning ke balamat ya kalanot wat pedeng tak kikenta lane tang dak isisngi kimla banle ya ke bedon kam na kabata kete gi jingthung ki jingtep ki jungki ban ra no lane ban lithung no sawai lane banle ra kanu galat ndrei ka district council kala dei ban ai kapor na kaliang ga jungka ba na kaliang gini trying ro kila ban sim ya kene senjam bakin la ban penkendre no ya kete gi jingthung ki jingtep ki ya ki bakila ya ki pomla nimla banle ei tengah pa karwo ka basai baka district council hi ka dei ban siu lane ban aino ya ka jingdu nong hakabai dei bat ka jingtung ka jingtep jong kini kisan yang kada ka dei bala ban phai ya ka jika ka puta ka jungki ka pakil arep ki la thung ki la dap ka hapan kan phai ya ka dei hok jong kini kisan yang bat ka dei hok bat dari bai luksan ka jungki hakal yang jong ka jingtung ka jingtep ka jiki kisok ki pai ki bala thung ki bala dap ka hapan siu ka hapan ai katno kilalut katno kalapoi ke jenglut ke hisap na kaliang kini traying dengan ngexkam balakar arterik kandon ke jingya keren na kaliang gasnong na kaliang jong kini ki sanying ki bamat ya kene kalanot bat na kaliang kinongilam ki incharge ki bahakmat jong ke district council kinwana kene ke jaka bania keren bania thir bania tai bania kalian jangan tiap bukan pun bandingkan Andre kata mitang koi kasur kaba pembelajaran di presiden itu untuk kalian kosong bangina kalian kaseng yang mereka juga kasur bah kini kibalik dan bawa kemudian di ban siu ya kata kabain pisan kajoki nomor bah kamdai kata ka jingri jongki kaba he lane kaba dau weulum lane silum arlum ide batang setengah rai ande gidi untuk khat kata ande kimdon jengbut perkhat kimdon kata perkhat lam nam ta kini gipat ka tu sa ne perkhat ti ini gilan kiba syam dengan jemat ada ngila jong ikmat ngila i mentang si bengiwan pe kimda buntan kita gijing tung jongki dei tang VAR iding kai ba tung tang arteli lese ban bam hiru lese kamdan kata ka ba kirap da babun ande kom le jongki bat along kom tu ba kili tung harut sorok ane halenti jongki lane ha ti office jongki kili tung da kile kom ta so ya hap jongki ba kin mai but kata ka kita gijing tung kita jongki ande kat ba gijing tung kidon syarot cakiar tiba dan permit yano dan ba pentut yano kita kijing tung kiyo hi maki khenjat tung sai bikin ban bam dan kiyo bandiru kiyo maki khenjat sai but nga karuk ko sya nga ko ban kren jaga ya nakanya sang sa district council ba kade ban siu jaga jinglut ni sa bora but sya bakan lek karun kam kade ban pentip sya but kam de ban lek dan bor mengitip bakadon ka bor henry ipaj ba ro kidon ka jong ka hok but kumjuru ki district council hi fide ka wei ka ba fide ka wei ka department ka ba sumar yaki jaka ki puta boro bat kumjuru kane ka surok ne kini gilong yang ne kimde giri nong we kimde giri ki da ki po kimde giri ki snong try nang ne kidon hok bakin sa ne kidon hok ban bam tu jur kidon hok ban tung ku wai we utu ding ku wai pemit e pile ne pemut e pile kano galantia de pi aba ki tung sa cloud aba pimdan kano ka nongrem ka pile mat utu bali pile mat utu jajing tung ba pitip sai ba utu jing tung ai ka jing onong yaki berkumjuru ngara fikwa bente kanu ka ya kat kanu ka kerja ka office ka jong pi ban poi sa ka jing tip
ki information yang pi ni tinu ni lembaga notis ke ba PI dah kot kumjui ke macam ni pentip ki macam ni saudara borak ki pentip pasal ni kan kam andre mentasi ke ngelap ni dah ke mat ba kam semdan kanu ba kumjur ya keren ba ilmu macam ni lekan ba kumjur kamdan kanu kajin pentip andre ki suan be sila dan bor ba ka ba ka pentip ni bat ke ba ngilaikan ba ki district council kalau ba ki airport ta sini de sini saya ingin say tu dingkat lan tu dingkuan input hatung ni lak mo ibadok mentah kini kot dah ke JCB ni namlak di sini bagi liput tu dingkuan dan sipo at putrai lain putrai tu namlak dah JCB politik sini. Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai